Everywhere.
Dali.
they're going to come straight to you. Come this way. You fellas can go across there. He was a good man. I haven't got enough words to describe how wonderful Tawa was. He's a very humble man. I blame him a lot of time. It's just between the pastor and the lay preacher. But he never answered back. I know Tawa is one of the angels. He's a very respectful man. We're all going to miss him. But God's plan is different from our plan. That is the reality that God has already done to each and every one of us. No matter what you do, no matter how helpful you are, you have to live to know your day will come. Your day will come. Yeah, I mean, so, but can we be all upstanding, please? May God bless your heart, comfort you this morning.
ni ainga o tala nupelele. Ai ta lofa ele tuna moe mai sa fai inu ile matapuna. Awa se manui o le tina ma le whanau. Le leo anga se mai I whalenga I le maota tapuai. Na sa ili malo ai le langi. Awa se whetu mo ia. Po whea ea. Le la sa tu mau lunga o ki le poa. Male masina I le vanua ai rona. Ua le te tongo ai malama. Ona o le pule whaito tasi a le atua. Ia watangi a we rasera. O wawala ngona le leo rama. Ona o le matui o le oti. No e sa pele mama e. Ua a mia e le siri ese. O te loto ina ia o tau iloa. Le au soe. I le mata upu I e o moe. Nene ia o tau whano noa. E pai o isi e le aiso la tau whango moe. A waa whai tātou te tari tonu. Ua maliu e su ma toi tu mai. E whapea foi, ona awina mai e le tua whatasi. Mai tātou o e o moe ona o Yesu. E whapea ona alofa muti vale mai o le tamai lana whanau. E whapea foi ona alofa muti male mai o Iova. Ia tei nā tau e mātatau ia teia. A wawa sino fia e ia. Mea na whai ei I tātou. O manatu foi I ia. O le fuefu lava I tātou. O le tangata. E pei o le mutia o na aso. E pei o le funga o le vau. E whapea o na funga mai o ia. Aangi mai le matangi. Ono le ailea o ia. O le toi lo foi o ia. I le mea sa iai. A o le alofa o Iova. Mai le vavau lava lea. Ai o I le whau vau. I e mātata watu I a te ia. O rana ami o tonu foi, e lana whanau. Whanau a lana whanau. I e tausia ana whengainga. O e manatu foi I ana polo inga. A wago whatuma wina I ova lona nofo ali le langi. Ua pule awa foi lona malo. Lau sunga I le taitai. Alo ia I o whaifa. Ia e mai o le tai. Toi sauninga o le sunga I le awao. Taua Fuifatu Tawa Fuifatu Isaako. A wale tātou whae ngai malanga I le so. Amen. Can we all be seated? Thank you so much. Say atu sunga I whawhengainga. Rev's family. Ainga ngarua, ainga whanunga. Nila chayao ori amataina le tātou sauninga. Te tuina tuare ava no lea.
Olo ia inai vale rofa. Awasi o nātou tuangane, o se uso, o se wō, whaafitai leanga lei. Thank you kindly for your kindness as shows this morning, and welcome you all. In the name of our Lord Jesus Christ, welcome all the dignitaries, ladies and gentlemen, in the house of the Lord to witness and celebrate the love of God upon Tawa for 65 years. The iaia tua ni tai au. So Paulo, so ngafa, ti langi, ti whātulau ia te oe. Ona mana onga i nei tai au i whamaringia lea tua i lo roto. There's always a reason why you attended here this morning. What is the reason? You show your love to Tawa. Whether you bring something or not, but your heart is with Ponisetta and the children and the two families. So I'd like to welcome you. As you can see, there's only me during the service this morning. Is the program from the family. So everything I will try my best. And I thank you for honoring me to be a conductor of the Bureau this morning. I've started party the idea tour. Ola tatu saungi watu se tauranga whaafitai le tua. Amen. Whaile masani ai oe, don't worry about it. But the Spirit of God will teach you on our way through. Let that Holy Spirit speak to you. I'm here to say, thank you, Lord, for your kindness. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for your love. Amen. That's why you're here this morning. Can we be all upstanding, please? Close your eyes.
Hallelujah. 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 Father, as we all stand before you, we lift up our hand. We say thank you so much. How wonderful you are. How grateful you are. How kindness you are. That's why we are here, Father. You're healing upon us. You comfort us this morning, Father. We know your spirit is here. We know you are here. We know you can be control of this service, Father God. We are nothing without you, Father. We are asking you for your anointing upon us, Lord, please. Please, Lord. Hallelujah. You are the leader of the service. You are the preacher. Hallelujah. Come upon us, Father God. Hallelujah. Fill this place with your anointing. Fill this place with your mercy. Fill this place. Let them know that you are living. You live forever. Hallelujah. Touch every single heart here. Please, Father. We give all the glory and all the praises to you. And everyone shout. Hallelujah. God is good. Can you turn around and say the person to you, I love you. I don't so wife over for you. Father, thank you for coming. That's all I know, Father. Today is the day that the Lord has made. We must rejoice and be glad in it. Amen. We ask you to forgive that to Holy. When someone passes away, you say, thank you, Lord. Yes. I want to pass away, I come. Amen. I'm going to because that's not your will. That's God's will. Thank you. Amen. Olela tato falung longo to foma. Ilesa tausiali. For it brings Sister Tawa. I'll be honest with you. Tawa respect this lady so much. I've seen in my own eyes. I heard my own ears. 2012, now for you around Tawa to become a preacher in this church. From that time, Tawa never left this church. He was always here. You never know your person. For your child of your person, don't stop. And Leia will set a lot about Saka, Kalope, Kilava, Saka. And I think only to your body. All yours, Consetta. God bless you. You're going to do your joy.
o te whakatai i le taitai o loa manoa. O te ina mai noa o te whai ai se mui mau mo le tamale ai. E ao e tō whai a Tawa Fuifatu Isaako. Ai le whea la sa mui mau ne taia. E mua la ngana na si i le inga man whawhitai le atua. Whawhitai o taitaina mai o tō soifua. Sa o nei ona. Tatawa ulia mai ene nei asu. Whawhitai o tō awai mai. E mori mauina. Tō sau ninga o le tamā. Le awa o. E tō whaa. Ia Taua Fuifatu Isaako. I ia leli. O te moana o whatalo kwa sunga whawhianeinga. Na tau whaletua. Whatawhaitanga ese. O tau ngā nurue ai. Whawhitai o tau a. Whawhitai o tau awai mai. Sisua mai. Mo maua lunga i nei aso. Tātou te mori mauina. Toi sau ninga. Ta māle ai. Me whamanuia lava le atua i atu. O te whatala whatu fhoi. I le paia ma le mamalu a o fia. Sa moa wa poto. Wa mai masani. Whawhitai tele lana, le awai mai nei tai awa. Whawhitai fōi lo umuko lana manu. Whawhitai le maniu mai, tala mai o a awa. O maua lunga ai nei asu. Tātou te mori mawina ai, toi sau ninga, Taua Fuifatu. Whawhitai ai ana lua. Ai o siutun. Ai o te maula whana. Whawhitai tēnā. No te whatasana. O maua nua i nei aso. Sia wai mai nei taia. Whawhitai tēnā. E mama mau. Mea tātou tēnā nofu ai. Ai wala talata mea uma. Ona no tau ara nofa. Ia Taua Fuifatu. Papea nei o tina. Ai me se si au whanau. Le e kale si e kia mo te ame. Whawhitai mo mea umalama. Whawhitai leanga le lei ma le alofo. I so se mea. Ma le ta ela o whatu. Whamanuia lama le atua. Ia te outou. O Taua Fuifatu Isaako. O lona te mā. O tala whaitasi Isaako. Mai le nungu lea utuna e lale whale ali. O lona tina, o tafi au tō lai, mai le nungu lea lana manu ngā le bata, no mataatia lea, mai le bata mo fia. O ia fōi o le matua le
tō whānau. O Taua Fuifatu Isaako. Na whānau o ia lea sa sifuru ma le lima. I tau sanga e awhi iwa se lau lima iwa. Ai na maliu o ia, i lea sa lua sfumatas. Te sema, i le lua o lua wha, i lea o ui o lea situ o nai. Ne i tū lai tasi whālima. I le whālima i tēne i tempu te au hospital. O le maa whānau e tō alima. I tōru tama, tō o lua teine. O leo whainga o whānau ala o whānau e tō wani. E whātama, whāteine. A o tamai te pito silia nei na ula mawai. I te tonu o matua ai. E anisto e ina. Fiu nei tamai. A tō wa ai fo I tamai tina. E se ala tō langi. O I se papai. O le foi ena. Ai o le toia ina tatua lua. Wa le siona I tu a Fedika. Wa le siona I tu e a Pani. Ai o le mele le nau lava vale fa pene whana. Le au whainga o tahata tu tupu mai te tono o le maa ai. E se furu mani tono. Whapopole e maa. Ona se furu whārea. A misi totas. O misi retas yo ewa. So nata sa o whamu I pui e. Ngālia. O le lero pūlong na o manuai. O paulo o se isa o le lei ai. O mosu le ula sa ula masoi o ua. Na o tiu ai. O te fiu e whaanongo le leo. O le ai na. Le se isi, te mana mama I o vela atu lang populisa. I le tau sanga tasi le a whei maunu. Sa mato tu ua I sa mua mato malanga mai New Zealand. Lua o tasi. Mato tu ua New Zealand, mato malanga mai Australia. Mato teo mai, isa I se manui o la whauna. O mato o mau I te tono ne atunu. O se tamata I se le manui. Manua malas. I le whaanongo longo tinga. A wale tau sina, o te tono si o mato ai. Ma se le manai o whanau. Ola te toi ola sa utala. Tēnā mori mawa na kōwhai mai. O Taua Fuifatu, e whine mū, e anga manu, e whaapare e a mione le. Mea o mai e sau tōna whionga le atu, e mo o mai o tō rua. Ai pauangi nei o tangata. Me te loina le lei ale a mi o lo tō rua. O a mea. Wa foi ma te mafu te te ni. I te tonu mai.
te e sere no whamau me te. Whengi au mo te maua. I whai whanau me anga I nana whanau. O le maa inga e ana na mona le leo oa. Nana foi oa o te nana whanau. Te o te. Na mona rola o leo. O te vai te lau whanau oa mata tau sona. Na whai mai no leo. Mama. Se o le whaia. I te awa I le te ola o me mawhatina. Ia le la wā. Ke la tamata tina. Walu mama fitanga. Mama tanga ma. O te lete ni trono steni ni. Ma tu sia e mama fitanga ma lo tonu. La matano na mai na mai. Kono na au mane ane mano le atu. Si ngale mamau fale mai, mamau fo mai. O te anu na mama. E ane, no mau la lotu. No mau e ena no mia. E pangalia. O manu ia le vai. Ai o sa mai fo isi mai. Tau sama tau mi o tau lua mai tiu. O isi asa o wanu whanmai. Whanmai te mui. Whatai se sa te whanmai. E sara te whanmai e whanau te ne mui. Tangi roa. Whanmai aia. O ina no aia. Whati vai. Sa tēnā fō mai mai o e. E tūri so o i tōru whanema. O mai whanema I pēnei. Awe di hopo. So o I makena ko sa. O I nā le nama ni wai. Te vai atu ni sote. O tina I nana. Sa e se mana oma. Na mana o ia e o te olu. O te whaia o sisi au whana. Ina I au mai no te o whine. Sa o whatina mea oma. Sa o wini se o tō mani munu tōru. A mana mole whaso ani I whai ngō pepa. Pangalia. Ua maua mea uma. Tō lawa leo sa tōna vāele. Fose le fose pā. Ia la malanga no I Australia usa. Ai musulo e sa. Tēnā lopi e si alea. Tēnā whai o tōru. E tēli e nina na mana o. Tēnā o nau e nana lotu. Ina e sauru mtofu ini la te whilo.
Kai wale tau nau. Moko oma saya te. Tawa. Tau ina anu. Olo mana oma. Malo mana oma. O te nofo ma. A e vai mana mai o fōni na amele. Ia wa ba ai fōni o tofi. So suma pa vela na mona to fatu. Sa asia le tama falma. Tupe. Me sa o to fua. Pa tsaya o to molema. Ne fa no fia ai mo la wa. Ai o to la wa fia ba ai o to no. Pa tsaya tsaya na ba le manya. Ai nga tendea. O le pa ia man. Sa fea o tō lua o mai oi. O se mea ai, sa i ai o mā ona. O se mai sa i iru ai. Ta mai o iru o mai hiena na tō atu. Ta mai e anu wana na fia. Ia whaamanu ia le tua i mea o fua o nau lo tō lua. Tai ana au le ama le tau sina sotoni. Pamanu ia le atua. Ele manu vena filitasa ai fai. Paftai fitu ama mai nini. Paftai lua le nai manu titama buro tonu. Ia rei le whanma e wani mai na koe sa wani mani atu. Ua e whapalpala ala. Uno o whani whanau. Ka manu ia le atua i atua tama whaneanga. Manu kotu. Ua e pia le atua lo manasi. A wani mai au i whanana nafu maa moi. Paftai se o whanau. Mora tau sima tama. E nei whai ngofi e tatou manu ina sa tatou whai. E whai ngata. O te ioe o tatou. Te lo taimi tu te ioe i manu wenga. Ai whamanoa te lawa i taimi. I tō te whisui a i tau sima tama. E whamanuia e atua i a te oto. E lunga tangata ia lana wenga. Whai mai whamau. Ia leo anu tama. E te uhaia. A lena whanua na pōi wā e ngani tōre. Whamai o te mai roa area o te whanau. Ia ia whai. Oa ia lea te waru maa. Nusu waru whaingana na wā e ngani tōre. Ma tama. Te o te lomu te o tōrua. A whatu lai tōi. Ana mona ia o whanu rono ma lo tōrua. Te lefi mō whiu. Whai mai pita wanga ia te awe sias. Oni seta. Ona sa. Te ana whanu. Ka whai ia pita wanga ia te mō whiu. Nana wawa wae si tōru tinu. Whainga tāru tānata. Whai au o te mana au no. Me sele, me titi. Me sele, pane tau. Atu ai whai au mai whanau me watu. Tasina i tau. Ana asa whale tono tamai te oi tamapa na mama. Pane tua. Ai mai sele kalesi. Whamanu atu.
E tonu lawa tamata i ona manatu. Ia lea ua. Tano friend. Tano mutisia. Go feel what you're talking. Go feel what you're talking about. It's what's for you, Mike. You're not going to. Oh, I don't know why you're not for you. That's not too far from me. If I'm not going to watch. If I'm going to something, I'm going to stop. If I'm going to stop, my family, I don't want to continue. Eu fui na nossa ia ali a tua e na mãe mas esse depois ia para mamãe o filho nem saia já estou morrendo uma vida que se male aí a mãe lei foi a tua nem a se foi mas a tua é uma malos e fala no ia ali a tua e tua uma lá aí ela só leu a mim I heard the door is knocking. Someone is knocking. Hallelujah. Ele chama chala chuchu imel fai cho. He is knocking. He wants to come into you. Yes. Can we be all upstanding? Please. Talk to like us. Father, honor. Honor the Prince of Peace is knocking on your door. Now the so far, he's keeping on knocking. Come in and dine with me and me with you. I want to receive your word. Speak to me. Give us anointing. Let's fill this place with your mercy. In your mighty name as we pray. And everyone sing. Fatalo fasilima yo oksafa fayai talalo loto. Open your heart. While telelo malamalama de wingo lokchal, you can all be seated. Fastai Fuifatu Isaako Isaako. Tay more tauchinonga. Na toma sa tauchinonga po Fuifatu. Thank you so much for your unity last night. As I already told you this morning. Really appreciate it. Whalongo fo I te au le tuana po. Sa sau noa whawhata oto e whaiwhi au. A tō tele ia le marana mai. Praise the Lord. La unga le sa whaiana po. La unga whawhata oto.
Aure la unga le la whaitai ane. Is straight through. Amen. Let me tell you something. The church is not important, but yourself is important to God. Church don't love you. No. Jesus loves you. Amen. Praise the Lord. Think about it. The message this morning is not for Tawa. Praise God. Tawa can't hear anything. He can't hear anything. He's gone. He's not here this morning. Praise God. He's already with his Father in heaven. Lawa ya aore tua Tawa. O Tawa o te whaiere uwhapea. O te ola ya Keriso. But don't tomorrow to whaiere ule, mai lato umasa. Ngā rue ne ngā ruenga o pass away. Nanga o te masani le nā te utautua. Tau le whamutalane soifua o ona o Tawa. E whamatala mai ai whanau. Tō matamata ne taia. In other words, tō mo se tamana whanau tama. It's a message that delivered to you. The voice close to the mother. Amen. Pai o tina. Te no lea sa ola tala le whea pia te oi. Girls, they always close to their father. E mai tala le tua na whaia Ioane. Hey John, I am the Alpha and the Omega. There are the people, I am coming back. And when I come back, I will bring the reward. Amen. I fight a lot. I will watch. I will watch. Oh, Tialatu Malitaum. How are you this morning? How are you this morning? Are you okay? What are you tough? Why do you look to rule by Karen and Gomisa? The other thing is, in the book of Ecclesia, everything God done, amen, never it lasts forever. Praise God. Everything God done, it's forever. Amen. Amen. Oleotila, Eleosemene. Praise God. Die is not, they start today, no, they start from the beginning. Amen. Hallelujah. The Garden of Eden. Amen. Garden of Eden, Eden, sa amata mayele, leoti. O leoti ele se me neia. O me boleva. Fa vai ele tua. Ala suela la tusile. O te ro to uma. Ele ai mas se kusparia. Ai sabe te mata mata. Ai. Eu vai fazer algo. Ele mata. Sabe se algo. Praise the Lord. Suela tusile. Le tusia matayo. Matayo, oleh amau se sabali mo tato, elo se sabali mo Tawa,
the message is not for Tawa, the message is for each and every one of us here this morning. Matthew chapter 14. Can you put that on board, please, young lady? Verse 27 and 28. No, I want you to focus yourself on that message. Everybody knows that story. But you're going to ask yourself, why Pastor bring back that message? Maya, Jesus spoke to them at once. What is going to tell? It's all right. He said, I am here. Don't be afraid. The theme of the message this morning, Fapea. Don't let the problem destroy your faith. Amen. Don't let the problem destroy your faith. I want to bear if I can maya. I mean, if I'm a tia, tua. It's happened on the river, on the sea. The tupu, it's a tono le sami, but it's tono le vai. Ore kare siala, it's a fululua matafari. Amen. Amen. Jesus had 12 apostles. It's a family. You know what? Those 12 family. Amen. Amen. Why they amen in my arm? Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Fai sanga mea le lotu e sanga se mea ai vai le leu ku pongo fongo le lotu. Amen. Ado ko e fale fai le lotu ua sa o le fai au ya. Ado ko kala le sa me fai le lotu. Amen. Ede fa pe ngana ma ko. E lo na ka lo mari. Por ko. So say fai ngā mea le kālesia e mana o atawa e fai siva a ia mana whanau. Le fai taulanga le lei ia. Wale tola ngona mai au e tawa. But let me tell you something. To somebody, Tasilva Yaso before Tawa passed away, I already know Tawa will go before Christmas. No fire la olot. Wala tau na anu Tawa. No way sian whanau mantina ya konseta television. Sa fifia lo loto te le whanau no. Ai sea. Nanga wo uloa te le mawhitianga lo uswea Tawa. Oloa na ma. No waru le ia I whai mai o rato matan nom Tawa mo whawhitai ai le tautuaina o le lotu.
mea uma te roi talan tangata na whamea te whaitoanga ma lia lo roto o le asa tau tua o le asa sabati whamangaro mai Tawa was apologized for everything that he done in the church. No fai fo iai, no fa maularo iai o lasa o tala o fai atu o a whai nai. A voi se, e te ino ngā ruenga i le fie ai, ai ata whai mai, seki a mea uma, pasta, au e te po. O fai fo le iai sunga a tawa, tawa, whamanuia i lau whanau, whamanuia i si o tōrua. Bless your wife and your children, grandchildren, before you go. Now tell them that Tawa, I stand before God. So I knew Tawa will go. Te leo mea te wahi ai, e tonu e tono le kalisi. Whaftaia i le tua. Leo tātou i tua. Let me tell you what Jesus, why Jesus came. He came to direct. He came to seek. He came to find. He came to keep. He came to show us the way. He came to provide. And finally, he came to sacrifice. That's why Jesus came into this world. Why? He has love. The love in you is not yours, not mine. The love belongs to God. Because you know why? Because he said, I will give my life to save you from God. Na ia au maino na ola sui ai gatia. E fai fi au leanga. He died to love. No cheerofa. When Jesus let the apostle go the other side of the river, he went to the mountain to pray. While Jesus was praying, he knew what is going to happen to the boat. While you hear, Jesus knows you are already here and he knows what happened to you tomorrow. The apostle didn't even know what's going to happen. But apparently, Jesus' mind knew the wind will come. Now, glory to Jesus. Ole asal matang. Ole alamin tupuli ba. Alamin tupuli also. They were all afraid. Wamaliu Tawa, Oniseta and his children, they were all afraid. Amen. When somebody said, somebody passed away, the first thing you think about, oh my gosh, that meal and my gosh. Why? Because they believe in their joy. Amen. Woman we are Tawa, woman marvin of fight, woman. Tell you no consetta, Fataula, Fataula, Meuma. Going on. Sao Leon will power for poor.
E ala pisa la iwa le ura. E le kai pisa Tawa tono lai. E ala pisa po se. Ale pisa politina e ngofo i lava. E wa me ngofo a ke le fa kwa e sa o i mo i ma wole. Kasi o so na po. Se longa o ma kwa. Kwa e fa pe nga o ma ko ke le o wa ngofo me le ku. A ko ngofo mai pio ma moi ai ko ro fang wa e no fo la kama a pe ma e sa o le ia ai e na u ma ta tu ya sa o kala disponible ma ko e ke ko ki fa mai go e ko uno a ke ro ko no sa ta wa ni sa su ye le tu ala so fu o no ta wa sa tamu mai inisio stasio uso con setta masio tormo la fanal e ana malia tamato Tawa e che ne foi la para e che la pro para wa ki era feo para va fa pa mare aka e mo ia che ne ka kai fa no se e ana mo sa pa ni ko la no ma la pa fa ka fa so fai volo kama ya aka kang mai fisia ko abi no bien eso pa penale mimo le ole no sé tamara de rofa ilan fana mul ma wa ke de sunga ya tuan po tua tu sian fana mo se mami ai si dia i wa mai ya so tamam so china e fai ala mo tamai te moria sema me yo isia se moria sema tupi uto e mata Tawa ora wali se pensi ora baba au saula i ore e fai ngal na Tawa e le ma fai o mo wan de fan e o mai Tawa se me uto e Tawa e ti ofa mai ma tu o le ana ni a stai mi a ma Tawa lo ti re to la mona lo leo e le la mona mai foi macho ai o mea uma sai fai e mai le tala a Yesu le tai au ni o tia watu ma le tau e au me sa fai e ai no le tua no su fa ia le ba ma tala tu fa ia o feme me ai le so they were so worried when they see what happened in the river. And you know what? One of the apostles saw Jesus walking on the water. The first thing that apostle said, Jesus, is that you? If it's you, tell me to come to you. And Jesus said, yes, come. And you know what? All of us here know about Jesus, but we still haven't received him to be our Savior. Peter was walking on the water, but apparently, look at the wind. Big waves coming toward him. But he didn't focus himself to Jesus. Tell him now, Tato, Tangatalochu. And lately, Alan Tapoli, if I know this is the Taloris, or I know you. So I know Jesus. Amen. When somebody talking about you, you forget about Jesus. And you looking at the problem. So Peter, instead of looking towards Jesus, he was looking at the problem coming toward him. So therefore, what happened? He sank
Isaako, because he was afraid. Do not be afraid. I am Jesus. Do not be afraid. Jesus already told us, I will always be in you. They always say that no matter what church you go into, remember, Jesus always in you. I can fire on never there. When you do wrong things, you are hurting Jesus. Amen? Amen? You know that? When you're talking about somebody else, mocking somebody, whatever you do wrong things, remember, Jesus in you he still said, my brother, my sister, don't do that. Only a little voice. Kama ilewa Yesu, life yake o. Pero to Satan. O Satan ile tutu yake o. Ile sa tutu lo no. Sawa Satan yo su sa o lo ko su sa o malo wika. Amen. Esa. Hallelujah. Satan never knock on your door. He never give anyone a chance. He just walk into you and start trouble. I saw Jesus. I saw you too. Please don't do it. Please. And I may say thank you. If I ever walk home, I come everybody may let you be some. Praise the Lord. Let me let you be some. Mai fa mai le tua sa mo ai ko le tiro mel ba ngale le tala de ra tu talmonia e le fa ola inga ma ko sa mo la fi tu ya fa pela amen hallelujah na no sang fa ia me fa e le amustala le e tauna lo tala le Fana for winner tanto ya Yesu. Afanya mariu Yesu no sa toro ona le lofa ya tanto. Na me tanto que le matua tu yo tanto locho. E lofa Yesu ya tanto. Ya le le tu lo locho ni ta. Ave eso pat. Family le tu ya jo. Tatu sawi tatu jori chunga mo. Amul mula ta selfie. Ito e file slideshow. Before we go here. Okay. Yeah, family mula. Can you say to it? Final slideshow leo na tatu huo le abeluna. O titulati le taimo tani. My apology about the people that came here 8:30 this morning. I'm so sorry. Because you weren't here last night. If Maria Tuai, yeah, for 4 hours, Tato Rotune was full, 9:55. Tell me they are timing. I say, from the morning over here, for you, when you're talking to Talo, a year of time for the Talo, found when you're talking to Talo, you're talking to woman into my mouth. You'll see those Sila. I'm here to a yard to the entire hour. I'm a shit on Nanga, I have been set on the sea and found out. I must say, but you are in a lure.
sai mai lama. Sai mai Naomi o le ua i marole i tatu goro.
So it was fully maintained the Tawa Fuifatu Isaako. Renesu ya Ferretti, Moe Fuifatu Isaako. Tato stalo, whaftaile atua, matula mona le, pa I mai o awha mawhiwhana. Le ngata nene ia whia, ia e whapefuisi o mātou tua whine tina, ia mai se le whanau maa I o malua, mai se lau ona mo le kāresia. Mata tui nā atula mātou whai ngā malanga, I longo le ala I le nei tūla, I tau manu whaiwa, o la o whai ngā wenga ai le ngata I lea. Tai atu I alo rātou sui fua mo lo mātou wala, sei o mātou tui na ifo. Le tino o la o wauna o le sa tui matangi olo I tono ai, I lona oli sanga tū mau. Anga le leila o fio whauau, ngā nuenga lo ngā ngupaia. Ia tō whatu moana ina I o I o rātou whina ngana mo mātou lotu. Ia e Taua, ma le au aso whapēnei. Fo I le vini ngai lau whio Yesu, ono lo suafa o mātou wāra au atuai. Amen. Amen. Morning, Naomi. Oh, yours.